daily, and it's literally all that we need. Hallelujah. So as we open up this evening, I know it's an exciting night, a family night for our building project. Hallelujah, for finishing the tents. But before all of that excitement, we want to be more excited to worship and honor God. Hallelujah. And you being here is enough. But let's open up our hearts. Let's open up everything that is in us just to honor Him and give Him glory and praise that is due to Him. Hallelujah. So as we open up this evening, first, greetings to you all in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Greetings to our pastor and our beautiful First Lady, our pastoral staff, as well as our visiting pastor, Mark and Doreen, this evening. Father God, as well as Sister Mew, thank you for joining us. We pray that you are as blessed as we are with your presence. In Jesus' mighty name, let's go. Show me how to grow in beauty and God.
Psalms 13 verse 6 it says, I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. Hallelujah. Can I get a hand raised of anyone that God has been good to today alone? Hallelujah. Yes, God has been so faithful. And we ask that you just rise this evening and join us as we honor and give God glory and praise, because he is so good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes,
Leisine ya vanoa ya o leisine te mitau o tato mafutanga o tato mana onga i atu. E tōni loto nea fiafina e sau masou mana onga. Tofu tato ma mana onga i le mai tau whaitau nia i unga o le atua, ai na o le atua na te silo fia. Ia le li. Tau ana o wha manatu ia te oe le meitu aso, sa iai tangata sa rātou a vere mai ia Yesu. Na whaamaro lori nei mai ona e le o le whaatua-tua, o le mai a le whaatua-tua, tangata sa rātou a vere mai. Te tonu nea fiafi na e sau masi mana onga e leo sou mana onga. Sa whaau iane i lo a inga o lungo se telefoni mana tua ni a inga i o te tau. A e au un tau rotu mana tua hapu i o te tau. Awa ne ngalo i atu oe, i a vea oe o se whaunianga, o se tali ni nā mana onga. Praise God. Pala wile mai whaaralo. I sunga e whaife au i a martau mua. O ia leo le amoli o tato mana onga e netu la fiafi. O lo watua na te mawhaia so se mea. O lo watua na te mawhaia so se mea. Tato usuma iai le whaasa moa man whaperitania. O no wala wina leo le sunga e whaife au mo tato mana onga. O lo watua na te mawhaia. So se mea, so se mea, o watua, na te mawhaia, so se mea, hallelujah, na ia whaia, le lano langi, ma mea uma, o lo iai, o lo watua, na te mawhaia, so se mea. My God can do anything, anything, yes, anything. My God can do anything. Hallelujah. He made this world and all its goodness, and all that time shall bring. My God can do anything. Father, we are so grateful just to be in the midst of your presence. It is in your presence, Father God, we find peace. It is in your presence we find healing. It is in your presence we find hope. It is in your presence we can do all things with you being our strength. Tonight, Father God, as I stand before your people, as an intercessor, Father God, of all the needs represented in this room, we believe and we stand firm on your word, Father God, that you can do all things. And therefore we come to you as a source of our strength, as a source of our lives, giving you everything and believing and standing on your word, Jesus, that you will complete your will in our lives, Father God. In this sanctuary, Father God, with many needs represented, Lord, from every family, Lord Jesus, we place it at the foot of your throne. We place it in front of you, Father God, calling out to you who is the source of our strength, the source of our lives, our healer, our provider. God, you reign, Jesus. For we know that there is power in the name of Jesus. For we know that there is deliverance in the name of Jesus. That every knee shall bow and every tongue shall confess that you are Lord. Father God, we know, Lord Jesus, that you see all of our needs, God. And we're asking, Father God, that you'll move
in a way, Lord Father God, that is aligned with your will in our lives, Lord Jesus. For those who are in need of healing, we ask for healing in the name of Jesus. For those who are in need of deliverance, we ask for deliverance in the name of Jesus. For those who are in need for restoration, we ask for restoration in the name of Jesus. For it is in the name of Jesus all things are possible. Father God, we love you and we thank you for this great opportunity just to come into your house of sanctuary, Lord, to dwell in your presence and just to sit and have peace within our hearts, knowing that everything is going to be okay. A lot of chaos is going on in the world, Father God. A lot of need of direction and hope that is needed in this world today. Father God, help us to be the light in this dying world. Help us to be the hope in this dying world, Jesus. Help us to be the beacon to draw all men unto you, Father God. For we know, Lord Jesus, that it's not going to get any better until you return, Father God. We're waiting for that blessed hope, that second coming, Jesus. And we look to the skies and to the hills for your return, Jesus, so that the end of suffering and pain in this world can come to an end when you come, Jesus, and make all things new. All things new, Jesus. Thank you, Father. Father, we are filled with sin and wickedness, Father God, in our thoughts and in our actions, Lord Jesus. So we come before you, Father God, asking for forgiveness tonight. We pray in the name of Jesus that you will cleanse us, that you will purify us of our wickedness, Lord Jesus, of our sinful ways, Jesus. Wash us clean in the name of Jesus. Wash us clean. Forgive us for not keeping in your word, Father God. For we know, Lord Jesus, that it is your word that sustains us. It is your word that helps us to abstain from sinful things in the name of Jesus. It is your word that is a lamp to our feet, that guides our path, Father God, and keeps us on the straight and narrow that leads to you, Jesus. Forgive us, Father God, for not spending enough time with you, giving our time elsewhere when we're supposed to be spending time on our knees, praying for our brothers and sisters, praying for this world, praying for everyone who is in need of prayer. Father, forgive us, Lord Jesus, for we have fallen short of your glory. Bring us back to you, Father God. And the song that we just recently sang, that you are worthy of it all. Draw our hearts back, Father God, to you and giving you the praise that you greatly deserve. For you are worthy of it all, Jesus. For we are just instrument carrying the message of the good news to this dying world. And anybody that can hear my voice in this room, Father God, we pray in the name of Jesus that you will make a way out of no ways. We're praying, Father God, that you will bless and that you'll bring them out of the place that they're in the name of Jesus. Help us, Father God, to be beacon of light in this world, in our workplaces, in our schools, in our families, Lord Jesus. Help us to be good ambassadors, Father God, of your word. Help us to be a reflection of who you are, Jesus, the unchangeable God. Never, Father God, we love you, Jesus. And we just want to take this moment just to recognize your presence in this place. Thank you for allowing us to be with you, Father God. Every need, Father God, that you see in this place, we ask that you'll meet every need according to your will. From every need that we cannot see, Lord Jesus, or someone does not want a voice, you see directly, Father God, to their hearts. And we're praying in the name of Jesus that you will meet, Father God. We love you and we thank you, and we ask all of these things in the matchless name of Jesus. And everybody in agreement say, Amen. Amen. Ia toi avi e sau pati mo le tua. Ia le li. Ia o le te mine o tatu la fonga. Ia la wa au whaalo alo atuna i uso ti a kono. Ia wha mole sumai mo tatu la fonga. So po tatu la fonga ia tau tua nā lau suai. Inga ta fo leo le taulanga o loto malie. Ia le li. E te leo te imie. Tatu te whalongolongo tamawhai ia le au whai ngā luenga.
inisi fo'i o whaamalosi ma tima inga e mai la fionga pa ia le atua e lui tau ma tamwhai e li liu lo loto i le neitulanga o le foai. Awa o le nesi neitulanga e sui ai le ola au no le tangata. E po le alava le mana i o le pese ma le vivii. I loa fo'i le afionga pa ia le atua a e whaingofia o na suia lo loto pe eva ai le tupe. Ai a tauia wa e telo teimi tatu te alalanga i le aso ma le aso e le lei le atua tali taimi uma. Ai a tauia i lo uola au auna i le atua na langa i to tele i o tangata i mawhai o ngā pepese ma latu alalanga i le upu lea ai latu tele o moli mawina i latu o langa au auna i le atua le lei ma le matango fio le atua le tatu te au auna i ai. A e loa la i la fiafinei e le lei le atua ua whaamaonia i lo loto ma lo wola au auna ua wa ai ai o mata wha le tino ai meisi o mata wha le anganga. Ia, whaisau foha i mo le atua ni tu la fiafi. Tuinatu i le uso ia Anthony la whaele ia na te saunia se talo mo tatu la fonga. That's why we're here to give. We pray, Lord, that you bless those who be
ele le sua fasili le tatou li ma le tatou faolo Yesu fatalofa tua le tatou maftanga ni tula fiafi singa fa fengainga mal fatua ngata fo ileo le pa ia le fa inga luenga pa ia la silasi o le kalesia ngata fo ileo fatalofa tu fo ile sunga le fa au ia Mark ngata fo ileo Torin fa ina tatou felo il ni tula fiafi ia le tua ngata foi leo ni fo i sa mafuta fatasi nei kalesia to e vai atu fa tai o lo to tato mafuta fatasi nei na fia fina ngata foi leo se to fina ya liu mal fa nau ia wa to e mau nei ava no tato to e felo ia i vi ia le li praise God fatalo fatu le swafo Yesu e me tato tele tu la i mai lunga se usu stato pese ia le li na alu le te fatalo fai se lima uma o kile fai aku e kasi pelua o lima uma ai le loa fai ese tala ata ia amen ia le li ustato pese ia na alu le fatalo fa net Pea esau ile fale o yova sisi o lima lana isiona o e ua mafua yo lo malosi na ole atua e fama oni fatalo fa iso se isi Fai ai ele leileli sina tata fa popo ai siva loa pea esau ile fale o yoha sisi olima langa isiona oe ua mafua yo lo malosi pawa ole atiwa e fama oni fa lofa iso se isi fai ai ele leileli Sina tata fa popo iai Siva loa Hallelujah 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 Tupu Hallelujah 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 Tupu Hallelujah Hallelujah Afaioe mafatia ya venga Uale mawa se saulo tonga One iloa ave ile ali Hawaii avanoa Isosi taimi Tau iai Soma na onga Tu ina te fafofonga Talia ne iloa Ne uko leola Alama leo tele Hallelujah Afaioe mafatia ya venga Uale mawa se saulo tonga Ole loa ave ile ali Hawaii avanoa Isosi taimi Tau iai Soma na onga Tu ina te fafofonga Talia ne loa Ne uko leola Alanga leo tele Hallelujah 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 Tupu Hallelujah Soya fiumai Hallelujah 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 Tupu Hallelujah Soya fiumai Hallelujah 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 Tupu Hallelujah Hallelujah Ia pepe se pese Ia vi Pese masiva Fane nganga vi Ia le sua fane Ia pepe se pese Ia vi Ia vi Pese masiva Fane nganga vi Ia le sua fane Ia pepe se pese Ia vi Ia vi Pese masiva Fane nganga vi Ia le sua fane Hallelujah 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 Tupu Hallelujah Here feel my Hallelujah 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 Tupu Hallelujah Polo soy fua Hallelujah Ia pepe se pese Ia vi Pese masiva Fane nganga vi Ia le sua flow
pese, hia vi ale ali. Pese masiva falenga vi ale sua forever. Hia pese, hia vi ale ali. Pese masiva falenga vi ale sua forever. Hia pese, hia vi ale ali. Pese masiva falenga vi ale sua forever. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Kamanuia kua tatu mafutanga, ia la tatu alala mailalo faaftai. Ia leli. Taitonu ia olinea fiafi. Taitonu e tasile mafuaanga na e sauai. Amen. Tele tau whaailoa atua o taitonu. E iaile mafuaanga na mafuai ona e asia nei malu matatu whaitapo inga. E masani a wola mai e oloi me whapea. E pei e le manga o e whaise launga. Langa o wola mai ei. Wa lava vale pese. Lava vale pese o whai malaunga wa lava nga o singa vi inga a maka roa tato por kalame. Ia leli. E pe wa sau ia wa masangi leana atura. O le taimi o le kirisimasi, o le taimi o loka mai ki pe whai fo ingi family night. O le tala le tate whaalongo ai. Se au wa lava avi inga o lava ngā pese a konge whai mamori mau. Ia le atua. Ao te whawhitai loto lana wauna ua sui ai le atulanga na langa e tāua ia te tātou le upua le atua. O pokalame e whai uma. O ale teime uma ai pokalame ua uma le fia o tangata. Na langa e le o no le upua le atua e alana o mai, e alana o aisia o no le fia whaalongolongo i ai tema po pesanga po skit. Ao taitonu nea fiafi o sea wanoa tāua. Sa tau mawhai fo ia e awala e whaapu ai ia lau whaamalusi ne tula fiafi. Ai malie e whai ai a uma se mea watuina le atua i le loto. Ono taitonu a e alu i la fiafi nei watuina le atua se mea i le loto. Ia aveo se inati mo oe ne nei vai aso. Ta penga ia ilo tangata i le aso i le teime te usu ai le ngā luenga. Le teime toi fōi mai ai lo ainga, le teime toi mafuta ai ma lau whanau, o au tāpena penanga, e te tāpena i lupo le atua, e te le tāpenga i se pese. Vi ia le li, whawhetai lo tātou mafuta, ono o pokalame nei tu la fiafi. Na langa e whai mai lo patuspa ia i o tō sa ili mua, le malo le atua malana ami o tonu. O na whaapopo i nā atua i lea i ate oe mea uma e te loto iai, mea uma e te manao iai. Nehemia, ilo na mata upo e wha. Nā rea maua mai whaamarusi, la tamwhai whaapupu ne tula fiafi. Ia leli, tamwhai lava ia watu singa whaamarusi po se mea fōi watu ina i lea tua i loto, ia e whai mota ai nei vai aso. Nehemia lona mata upo e sfulu mal wha, o nā mata leo tātou whai tau whai upo e se fulu male lima, ia e whangata i lona whai upo e lua se fulu male tolu. Ia lele. Nehemia e wha,
tato whetau whawai mai ai le whaipo e 15, ia se whangata e whaipo e 23. A whaiwa maua ia la au a mataina ia ona tātou whaitau whawai ai lea se ia tātou tusi. Ua whaalongo e na ita ia te i mātou, ua iloa i mātou, ma ua whaalea o ngā ina e lea tua, la tau filifilinga, o na toe whaasanga atu ai leo i mātou i le pā, taitasi lana ngā ruenga. O i lato na tia le pā, mai lato na ave avenga, mai lato na tautu mea, kua taitasi manga lue i lona 5 e tasi, ai le tau i le tasi 5. Ua ofai atu fo i alii, ma fai pule, ma tangata o le nuu, ua matua te le lava le ngā luenga, ua ta ape foi tātou i le pā, ua vava mamao le tasi. Ua ngā lulu e foi mātou i le ngā luenga, ua utau i le tasi vaenga o i lātou e a fua i le malama e o le tae ao, e o ina whepula mai o whetu. Mani whai po e lua sul mal tolu, au foi, ma o uso, ma au auna, ma tangata leo e na muli mai i ate au, wa mātou to esio mātou o futau. Ia whamanuia le atua i le whaitawina o lana fionga pa ia i le neitu la fiafi. O le whaiupo e se fulu ma le fitu, o ina le a maua mai ai so tātou matua lo whaitawina, o i lātou na tia le pā, mai lātou na ave avenga, mai lātou na tautu umea, ua taitasi manga lue i lona 5 e tasi, ai le tasi 5. E leo le atoa le whai upu ai o laina muli o te fia whaonga ina, e whai ma whaamalosi mo i tātou le nea fiafi e whaapea, ua taitasi manga lue i lona 5 e tasi, ai le tau i le tasi 5. Ia le tua. With one hand they work at construction and with the other held the weapon. E matautia ia o lea whaitau pia e whaitau ma e manatu iai. Whai mai le whai upu leo wa whaautu iai le taututalanga i la fiafil nei. Whai mai ua ngalue le isi 5. Ai le tau i le isi 5. Whaauta i le matautia o ia tangata mo lato loto tusa ma le ngaluenga wa lato whenga iai. Li ia le rii. O tangata uma e mga omia 5 e lua e ngalue ai. Le ai se tangata ola e mawhai o ngalue se 5 e tasi i le aso atoa. E po le alava se ngaluenga whaingo fiolo e ngalue ai, po le ofisa, po se ngaluenga nga o le ngofo e leisa ume e whaia, e ke mga omia 5 e lua e te ngalue ai. Ia le rii. Ai whai mai le whai upo lewa tato whatawina, whai mai ua o 5, ngā lua le 5, ai tau i leisi 5 o lona winga, o leisi 5 o le ngalue, a o leisi 5 o le saunge tau. Ia le tua. E pe ama le afe tausanga ina ua mawai atu le oti o Mose, ma le teimi o Mose,
Pea foi ma le fase fulu tausanga i le whanau mai o Yesu ua avea le malo Israelu o se malo ua whaatafunga ina ma ua whaaleonga ina ua tape ape. Vi ia le li. Na matua whaalanga ina le malo Papelonia Yerusalema. Le ngata o le malo i matu o Israelu o le malo i saute o Yuta fai mai ua whaaleo ngaina ua whaumatia le ngata o pā ai maisi o le malu na fausia i Solomona ua ave le malo i Israelu o se malo ua whaatafunga inga e peo se ai o nganga leanga ua le aise e fia nofo ai aisea ua ave o se nofoanga e matanga e le maangai e se vaai ua le maangai e se nofo vi ia le li e whapea umatatou e le mawhai o na e alu le se nofoanga e matanga i lo vaai e te fia alu se nofoanga e manaia se mele le e tu e lo fale e launga tasi e manaia ia te oe ai whauta ia isia ia Israelu whai mai ua whaatafunga ina ua lea o ngā ia le li tele tangata ua ave whaatangata o taua ina ave le malo ave Papelonia. Praise God. Ia le li. Ai o le tala na tatu faita wina o leisi o tusi leo Nehemia. O se tusi e sili o na manaia mo i la tou o whaima taitai. Leisi nei tusi. Oe o la vema taitai ma o tatou uma o taitai. O leisi nei tusi manaia mo tatou. Tele ia o awa inga, tele manatu manaia e maua, a o tato ngā lulue ni ngā luenga. Na leanga o tato uma wa wala wina e le atua, o tato uma o taitai. E moni wa uma no tō fia, le au taitai tonu o lea e ka le sia, ma lea e ka le sia. Ai ali io te whamanatu ia te oi la fiafili nei o tato uma o taitai. Ia le atua. Fitu se fulu tausanga talu ona iai le whanaunga Israelu i tonu o Papelonia. Whai mai e teimina o i tonu o Papelonia. Waku loa wa maka o ngā whaula ko whale. Maka o ngā whai o la tua inga. So lo wa mata o na whau, mata o na fia. E uilawa ina nofo i tonu nu ese. A lewa iai le saolo tonga ia te ila tau e whai ai le ainga o le tātaia. Ia le ri. Fitu se fulu male, fitu se fulu tausanga talu ona iai le whanaunga Israelu i tonu o Papelonia ai maua la wanoa e mawhai ai ona toi foi. Ilo lato lau whanua. Praise God. Tala na tato whaita wina sa manao e au ili atu au tato teimi ina ia. Praise God ni atu mau pealo fia. Ke iwa umala unga ele fia la for kala ma le lima kala ma le luas funga sa moi. Ia le tua. Ina ua maua la vano pape o whanaunga Israelu po tangata iutaia e toi fo iai Jerusalema. E iai le whamaunga ma le tala lau skola tuspaia pea ma le 2 milionga i le 3 milionga tangata na ave whatangata o tawaina. Ai na o le 5 se fulu afe tangata sa latu mana o e toi fo i lato lau whanua. O lona winga e na o le 2 pasengi. Na langa o leo e a te i lato le fia o e a te i lato le saolo tonga e lato te no nofwa i lea lau whanua e ui le to whanua a lupa tu spai e whamai e to a tele a tangata sa lato ta ofi lato whatua tua. Sa lato mana tua pea manuia na fola ina e lato ta mao a per amo Isaako ma Iakopo. O le fo inga mua la, fo inga mua na tai tangata leo seu papelu. Uma lea toe alu le malanga lo na lua tangata e toi fo i Yerusalema na taita inga e Esera. O le malanga lo na tolu la po le malanga lo na tolu tangata la toi fo i Yerusalema na taita inga tangata leo Nehemia. Tai tonu lau skola o tangata leo Nehemia e lei pa ai fatasi e lei yo fatasi i tonu Yerusalema.
Praise the Lord. Fai mai le tala na tātou whaitawina ina wataunu watula ia Nehemia. Ina wafalongo Nehemia i le tala o tau tuwaina le tupu. O se tala na matua le fia ai Nehemia. Le fia whaalongo ai. I ia le li. Te loa ana o sesi tangata e o atuai le tala ua whaatafuna ina Yerusalema. O tangata uma ua le ai se wha moe moe. I ia le li. Ai ana o sesi tangata ua whapeane ku ai pea. Whaikalia la kou ua maua le avangoa e koe o i ai. Pikalia la tau. Ai sa maua lunga i le manatu o Nehemia. Ele ngata o lona lofa i ona tangata. Ai sa asilia Nehemia lona lofa i lona atua. O le awala le na tahua i ate ia lona vala awina. Au le mea sili o na whaingatai Nehemia e tau nu atu le tala o le mana onga Nehemia o lona fia halu i Jerusalema au lona whaingata o lo i ate ia lona tofi o lo i aila na ngaluenga. Praise the Lord. Te leo ea o ina tāua i ate oelo vala awina a o ina tāua i ate oelo ngaluenga e whai tono se kalesia o le whaingata ia no e arwese. Ia le ri. Pe kolu aso e ke alu ai po le vai aso foi e whainga kāia ke oe o nga e alu. Whainga kāia ke oe o nga e tu ua lau ngā luenga pe a whai e pele ia te oe le atua pe a whai e tāua ia te oe le vala awina o le atua i loa o langa. Na langa o tō tele o ia tātou le whainga o fia ia o na alu ai ngalo ailo na tofi vala awina i tonu le kālesia, tonu le matata. Praise the Lord. Ia le li. Ele whaingata ia Yeremia lo na halu Yerusalema. Ai sa whaingata ia Yeremia o nolo i aila na ngā luenga na whai. Ia le atua. Te loina wa whaalongo Yeremia i lea tala whaanonoa. Na lango tangata wa maasani le te talo e lupa tuspa ia. Fase fulu aso. Fase fulu. Fase fulu masinga. Sa ta talo ai Nehemia matu ina atu i le atua. Via le ri. Na langa o le tangata e maasangi ma le atua. E o tangata e le vave vave. Vave vave. Ke le o tātou si fo ia uiskemi. O le saua le vala aulia le si. Vala aulia i le mea. Alu. Vala aulia me le mea. Alu. Au le ia ilo tofi tono le ngā luenga. Praise God. Na langa e le kaimi nga ami mai e sani palata mato via ia Nehemia. Sau se whaiska ko kala. O leve vela ngā luenga. Koe alu longa lua. Kali a Nehemia le ai. Whawhea ngo ualatu o le whaile ngā luenga. O le tinga inga au auna. O le tinga inga o tangata le ngā luenga. Ma lia o te lea watu. Sau whakolu le savali. Sau whawha le wala ulia. Le aia, sau whaalima le alua aisa na langa taua ia Nehemia lona tofi. Taua ia Nehemia lona wala wina. Ia le li. Whai mai tātou matua netu la fiafi. Nga lue ma e tau. O se matau po te fia whau puina mo tātou. Whapea lona whau puina. E te tau ili kerisiano o na ngalue matau. Ia le ri. E tangata e loa ngalue, ai le loa tau. Praise God. E loa foi tau, ai le loa ngalue. Ia le ri. E le tangata e lotu e fia e lotu, ai le fia vivi. E fia e lotu, ai le fia e fohai. Pe fia foi e fohai e le fia e lotu awane ngalo ya te oe e le fia le tu e tauranga o oe mana mia le tua. Au tele o tangata lotu ma tangata nei vai teimi e fia ave la to la fonga fia ave la to sulu ai lungo le online a le fia e sau e lotu. Ia le li. Fai mai le potu spaia ka lua le silima tau le silima. Amen. Fia sau lotu ai le fia vivi na langa ye te me mawalunga ai le vinga
E ele te me afa ile viinga, e ile te mi matwale langona le viinga. Praise God. Fia ai lotu. Fia sau ya so sauma. Fia show up mai le telo aso. Ai le fia vivi. Fia ngalue. Fia tau. Praise God. E fia ai e fia serve. Amen. Fia sa fai e fatali le me ai lo me kausami. Ai le fia serve e le fia ngalue. Fia ingwa le fia utuvai. Na langa ia le taimi na tulia Yesu ona so e tolua o e va ai le kamalo la ya mo fangu vai. Ia le tua. E alanga amo le fangu vai e tamaloa o lo ia le tausaminga o lo ia le fanga le fainga ai o la fa atali mai ia au fia inu o le fa lave mal fa fitau le lo tupu le telo taimine to tele la uamo ai le ko kele la fein e ka ulengi uamo. Amen. To tele ia o le au fia feinu fatali mai le laulau ma le ipu ma le fango e sauni e batu le vai a fai atu e sauni alu le amo pa kwa le fia mo vai ia via le li nga lue matau o i le nga luenga lea o le iei tangata o mai mane e mia. Praise God. Mea nganga vai iei nga fai keo mai asa ne palata mai le amatanga e umare fai unga lei ma se singa o mai I aisia na langa o lenga mai ne e mia ma le au tau o le fatanganga ma le kusinga au mai le tupo Persia e fai la le au tau lenga mai ma ne e mia a le fai wa umona to fia ne e mia lana ia au tau ai va ai la ia I loto tanga lueni au kangaka la ia kaka ngalu lue ma kangaka ave avenga la mea la iwa fa peangi lako se wala vaia ka ngaka la e lava lako la kunga luenga ngau le kau la eva ai loto tangata nei te lo ma ngai ai ole mea o le file plan A ko file plan B ilo ele I fa moe tangata nei mo le lato wola ma lato soifua ma lato wola malolo ina o lato ainga ma e pele a te lato e se fe tangata la e fafoio. Amen. O kankalai o kankakoa o le mafuanga ngā reng tō fia ne mia tō fia le au tau e ngā lulue le ao ma le po au leua iei loto o tangata nei o tangata ngā lulue ma tangata ave avenga fai mai alako e ai wa ele kei me sa wa ile fili misi mai o nga o melia I memelo a tono loto mala ngona nai tangata nei le ai e lofo e tatou ia tau ia leli sauni ngalue sauni te tau na langa e te me so fa ia I tatou ele fili. Praise God. Telo te mi tatou ti tatalo le tua pui ilo uso pui le na ainga ai awane ngalo ya te oe ele avea le tatalo le pui ai oe ai le leia ya te oe ilo wola au na le tua se tatalo oe. Amen. Nga lue matau na langa yai le mafuanga a tono le langona na sa tangata nga luluangei matangata ave avenga ele fai ai ne mia o la toa lo toia fai mai le ia uanga lue le silima ai tau le silima ia le ri awane ngalo ya te oe e eselo wolanga ngalue e eselo wolanga tau ai o le vaenga o lo au nanga I le atua me foi ngā la iona tato vai le telo teimi na langa wa e tele le ngalue au wa le iso lo so wolanga tau ua e fia tamanga lue awa e le fia tama fita tau. Praise God. Amen. Ia leli sama ua lana wauna tae au o le stangata fia lotu fia e saua e le fia e whaatua
ele fia te talo. Fia vivi ele fia te talo me ngā reonga kumu yo kakusau nginga yasu sa ai kau lengi sila sululu. Langa la saunga lue, la sululu ole o tau. Langa ka kalo, ola upenga suli. Ole fatu ole upenga. Ke ngalue aya le ya oe mei. Ai ngai ole tua ta te le o le yunga. E ye le te me sa wel fili te le pele pa. Na la ngokala ye le fai mai o. Ka wemu o le fai tio o le tinga. Me ngai ta ua ya te ta tau le ai ngai ole tua au e te sauna no engalue. Au e te sauna no e vivi. Au e te sauna ona e sau ai sea na langa e te tau ona i o la ule e ka le sia au a lava alo walu vi ele li. Ai ta ua ya te oe lunga lue ma e tau. Le me momo. E ala na ta ua ya te ta tōnga lue ma tau. E te maua ai le file mu moni mai le tua. You will have peace from God. Tatu te mana o mia uma le file mu. O mai tinga e te mana o mia le file mu. O isi keimi e ke fiu e kao fiufi. O le file mu o le fia sau. Ai makua e fiua. Amen. Ai ta ua ia o le tato mau o le file mu mai le tua. Fai po e sulmat fa e upo ne mianga fai mai ai ua ou va ai. O le fesile o fele va ai ai ne mia. O lo va ai ne mia i le tua. Te fiu e fai tau le tusi a to ne mia le se teimina na tali ai ne mia. I tala se ne palata matovia. O le tali a ne mia i tangata nei mo lato fai tio na tali i le tatalo. Na amata mai lava i i Perisia. O mai nei Jerusalema. So se teimi lava e whaalongo aine e mia i tau e munga matala tangata. E le whaasanga tau i aine e mia. E tali ne e mia i le tatalo. Ia le li. Ta tato whaalongo o le molu maua le tasi o wharitua i lunga i nei. O le mafuanga lea na manu i aile ngā luenga. Na oi le talo. O se mea e whātau waa, o se mea e valea ia te tātou, ai o le mea tali mai ai le tua i lo tātou manaonga, pēr tātou whaamua mua le tua i le tatalo. Ia le ri. Praise God. Te fia lava e te pese, te fia e vivi, ai o le teimi o le talo e te moe ai. O se awa noa e te malolo ai, ia le tua. Ai o te whaamalosi mo i tātou le netu la fiafi. Leli ie, o a lava whaitionga, o atau e munga tato te whaalongo ai. Tali le te talo. Via le tua. Tato te maua le file mu mai le tua. Praise God. Sa iai le manaonga ia Peteru. Ine o vai atu ia Yesu o sa vali mai lunga o le sami. E whanau atu Peteru ia Yesu isleirie. Kalai mai ase o sa vali atu. Sau. Praise God. Tele o taimi tātou te awhaina ma tātou ngoto ifo aisea ono lo tātou whewhi tala whaamatau ma tala leanga o lo tātou whaalongo ai ai o lawa ina sa o lo wa ai a Yesu e manuia me uma. Ia le tua. Ina watau nuu ne mia i Jerusalema. Tolu aso na whaatali ai. Praise God. Stangata ele vave. Mana e fo i winga o le tangata ne mia. E wa angos kanka malo vale. Alu aku loa pisi o oe alu i. O oe whaile me lea. O oe ma oe. E vai e le file muo ne mia. Ono le tangata o le ia te ia le file muo le tua. Salu atu ne mia whaatali aso e tolu. Ona umale o aso e tolu. Ona arula i lea i le pō. I ele i ta ua whaatasi ane mia.
ana fuafuanga, lona loto, ma le mele manao iai le atua. Praise God. Tato whaatari ia le li. Aua tato te vave atu. Wina le atua si mei lo loto whaatari. Ia le li. E le whengatai a Nehemia. Na langa o lewa latu Nehemia wailoa umai tangata. O lewa au mai e le tupu. Amen. Mea umai mana o iai Nehemia o tele alao teimi. A whai kwange e mia me whai e whaftai a Nehemia. E le i vave a Nehemia. Ia le atua. Ta ua o le tato mau o le file mu mai le atua. Le melonga lua o le ta ua o longa lue ma e tau. E te mau aile malosi mai le atua. You will have strength from God. Tato te mau aile malosi mai le atua. E iai o futau o umaona. Fola ina mo tatou. Praise God. Tato te tau ai le tau ai no whalongo Nehemia. I tala o Ierusalema e le whengata ia te ia. Pai mai lupa tusi Isaia nofo I lalo. Mai ata talo I le atua. Ona o lea manaonga. Praise the Lord. Isaia e whāsul ma tolu whai whāsi fulwai poes tolu sul ma tasi. A o e whaatalitali I a Iova. E whaafawina lo rātou marusi. E leise isi e fiola whaatalitali. A o ina e alu se mea ke mga e lakua kūlo le lainga. Ia le li. A e lakua kumu le lainga. Wa kele au kala, wa makaonga e whaamisa. A e tā ua I alo whaatalitali. E tupu ia tātou uma, o lesi keime e uma ke rusiano, o lesi tangata I o le lainga. A watu wairi ngā luenga, kakari o le ofisa, ke ua wala au iai, ka alo whai ngai kangaka, ua ke I ale whaifua, whaatalitali ia Iova. O le upatus paia, e whaafawina ai o lātou marusi. Tā ua I olonga lue ma e tau. O le mea muni, e tā ua ai lo tātou ngā lue ma lo tātou tau. E tuni matai ai lau wa ai I le unga. Kele I o la au amata. E lo amata. Ai le lo fai. Fia le li. Fia la matanga. Fia le li I pe au o lo ngā tutunu. Ai le lo fai. Praise God. Whaftai wa le inkako mori mau e whai ai. Fia fo. Po New Year. Masangi wa masangi fo inga. Kol kai e ha o lo po ni wia I wa makong faso mai ainga whaila ko mori mau. Kua kulo ngei. Ke ia le wakangi. Ia ole ngei ai. Ole a ni tau sanga ole a mako sa ungi ole a ave mo me uma. Ke ia wakangi. Kai wo le ko fai e tātou, a fai o fai e le kai nisi o kalesia. Please stop. Don't do it. Ia le li. So se ainga, ma so se kakaka e kulu a makalonga kangi. Ai o le lātau sanga pe au a kwai le ola malamalos. O le a ko anga mangi ainga le anga susa. Ko anga mai le loku. A fai foi esse seo ni ainga. Manguku a ia sole. Ai mesia ki ngā wau ki ngā sole. Le anga me makanganga yo. Ole makanganga yo le ku pa sole. Le ia e kangi fale nganga o le simo ia I le li. O ku foi le fale. Ke ia le wasonga fai si ko ia inga. Sau se fai ka kala. Nga ngai fa longo o kangi lumo le kalesia. O ia le ngā lu mafu ai. Fa pengo ke ia le play mo fuasi ko ia inga e lo amata ai le lo fai ai a oina nga lue ma e tau e tuli mata ia lo va ai le uma wa fengata wa fa fitauli wa fe so inga le maftanga e te marusia oi e pero sulma lua fai po mo mua o le lua ai fai mai nga mai ta tolo vanga ngai e fa potonga o e mata mai e fa peo na to tele
tu ese me mamafa a to ai malang sala aya tau fetuli malona sai ile ala tanu lo tatou luma o lo ia ile ma atui o lo ia ile ma angao o lo ia ile ma faala ve au malesi ma au ke le fia ka uaku pe ka uaku o le ma au le fekongi ia i amen o le ma au le fekongi ia ngai mitwei la ka uaku pe ma ko ia le li lango le ma alea tatou fai tete ai famulumuli e le ma kui e le ma ngao e le ma fala ve au okay lo po wingo ngama a ku ngai lo ka vika au le ma au le afi kong ia i ke lo aso ke fo ia ke lo amen ia le tua e tu ni mata i lo tatou va ai le unga ke lo tangata ni o le mafu anga le no tu fa ma lo sin nga luenga ngalanga tenga lotu nga luenga asala tu va ai i le unga lima se furu malua so ai umalpa praise God ia le li e fenga tal nga luenga sa tau fia maua sa manoi fia tal noa ini si fo yo we matutu o tatu e kalesia ua loa le ngā luenga sunga ya tā vita maltina ya se epa pesenga mana songa ia leli mafua mai asia sanga lue matau atonu le mafuanga lea o lo fia pe o la to loto ngā luenga le tua ma lato fa ma losi al fesili mo oi netu la fia o e tau po e ngalue. Praise God. Langa ese ngalue. E ia o penga wa o mai e le tua. Le tusi o Efeso. Lima mea ngai o mai ngā. O le wha maoni. O le wha tua. Hai mai sima. O le pelu po le afionga pa ia le tua lima mea. Ai fai mai ai ngale de da foi l'apostolo Solomona, l'apostolo Paulo, ia ofu toi ofu tau a toto. Put on the whole armor. Ke lo ka ko e fie pulo, ai le fie lu fatfata. E fie lu fatfata le fie se vai. A ko e fie pulo e le fie tanta. Praise God. Ai fai mai lu patu spaia l'apostolo Paulo ku umma mea. Awange yake oele pulo ai misi karika. Au funge yake oele karika ai misi lu fatfata. Au funge yelu fatfata ai misi au se vai. Ia leli. Fai mai tato mata upu nei tu la fiafi. Taua yolo ngaluema e tau. Amen. Te lo ea oina e palengia o e mea yelua. Ele ai e masou vai. Ia leri. Ei masou vai. Whaftai o le tatu te mafuta ma tangata matu tu o tatu. Sorry. Si o tatu ngā luenga. Amen. Au taitonu. Sala tō ngā lue. Tau i ngā luenga le atua. Praise God. Fa mei tatu matau pu ne tula fiafi. O le tāua i olo ngā lue. Ma e tau, mua te maua le file mu, lua te maua le marusi, tonu, e tuni matai lo wa ai le iunga. Ai wa ai le whai upolo tua suma tonu ngai whai ui ai tatu tusi whai tau. Whai mai ua o ila tau le vai. Amen. Ua o malatu ofu tau. Ia le li. Langa e kei me kakala i ofu tau. E le tala i la matanga, e le tala i lo ngā tutunu, e whata te tala tatu o futau i le unga, le te mi wha pēma i le li ia te tatu au na wha maoi ni ma le ufala mai i le fia lo wari. O le te mina te whata tala i o tatu o futau. Praise God. Whamanuia le tua lana upu le tula fiafi. Matovi ia o e ta mā,
Mātou whaafitai lau upu na mātou whaalongolongo ai nea fiafi le tua. E tā ua ia ia te I mātou la mātou o langa ngalue. Ma vea I mātou ma fita tau o lau ngaluenga tamā. Mātou wala au leli ie ia ilo marosi ia ilo file mu. Ia te I mātou ia tūni patai pēa lo la mātou wa ai lei unga. Wala au le tu e whamanuia ia te I mātou ni tu la fiafi. Ono Yesua mātou ole ma mātou wala au atuai. Amene ma amene. Tūna atu tātou maftanga. Lana uauna. O le whai wino tātou maftanga ni tu la fiafi. Tai le tue lo na fionga pa ia le nei po tātou whaalongo iai. Tāu a tele le upu wha malosi mo I tātou. Nanga lupu moni lawa o tātou o iaso mulmuli. Me la apostolo Petero o tātou o iaso e ngata ai. O le fesili la o le ase tātou tā penanga, what do? We must work and fight. E alu whaatasi ala le ngalue, alu whaatasi le tau o le taua. A tātou tala nofo I la le tau o le taua, e leo se taua wha le tino, au le taua wha le anganga. That's why the Bible says that the weapons of our warfare, they are not of this world. It's a spiritual battle. Even now as we sit and we listen to the word of God, there is a spiritual battle that's going on. Whether to listen to the word of God or to just excuse it and wait for the program. But it's very important that we understand that while we're here on earth, that's why Jesus said, while it is still day, I must do the work of the Lord. Because night is coming where no work can be done. Jesus then follows up with this line, I am the light of the world, and while I'm in the world, I need to shine that light. Jesus says, you and I, we are the what? We are the light of the world. Let your light so shine unto all men that they might see your good works and glorify your Father who is in heaven. So church, we have a mission as well. We have work to do as well. And our work is to make sure that we shine the light while we're here on earth. We're not just haphazardly living and just passing through life. We know that heaven is waiting for us, but we have a mission. Say amen. We're not just here just to watch and spectate, but we're here to participate in the building of God's kingdom. That's why when you look at what Paul says, from Polo ina wa uma me fame ua o tau le taua lelei. Ele nofo se kangaka e moe le aso uma pa ye laisa ngaluenga fai nga whapela ia ua o tau le taua lelei. Wala mawhai o nga whai e Paulo kala lea langa he fought a good fight. But no one who sits around being lazy, does nothing, wakes up in the morning and all of a sudden says, I have fought the good fight. What have you fought? What have you done? And that's the challenge tonight, that as believers of Jesus Christ, we're not just here to warm seats. We're not just here to wait haphazardly for Jesus to come back. We look forward to his coming, but until then, we have work to do. Nga lue la ia matau le taua. Nga lue pea matau le taua. Ka le sia famalosi. I don't need to tell you this. We're in the end times. Ale fala ve lave femel kuspaia e ho yaso e ngaka ai feme e a maka onga feu kalinga tangata. Nyale wingol kala nga e le ko e fia fa longo ka ngaka le upumongi ai fia fa longo ai mea e fa fia ai lato tangata. That's why we will never be about a church of entertainment. Because like we said, if we entertain, then you will only be here as long as you're entertained. But once the entertainment stops, then all of a sudden we're not here. It's all about being founded in the Word of God. Because if there's anything that will sustain you, that will last forever and ever, heaven and earth will pass away, but His Word remains forever and ever and ever. So melana chato ekalesia fataua yate oe le upo le tua. Fataua fo yate oe ya una po ne wo tato yai. Ale wo te ya tupu le fa fita uli Texas.
Ai leo se mea fou. It's nothing that should bring a shock. E leo se mea koe whake I ai tātou tangata kerisiango a wawa tātou iloa o mea I e whai e le laulangi. Au le ala le tali atu o tātou tangata kerisiano tau le taua. Whawhenga kau le kaua te talo I le atua. Sa ili le atua. Whai tau le upu ke lo e whawhenga kai ka kou le whingalo le atua ai whaingo fia. Lua mea whingalo I le atua. Whai kau kuspa ia ko angai kakalo yaso uma. If you can do those two things and make it a normal pattern every day, you don't need to go to Bible school to figure that out. Jesus made it plain and clear. Read your Bible every day, pray every day, and you will grow, grow, grow. Galesia. O la uata talo le mo tatou. Au nei avea tatou no tangata lo lotu. Ai le matatau I le tua. Tangata lo lotu e fie o mai. Ai le nga lua il finangalo le tua. Me lelo sa ili mai le atua tangata e ngatete le upo le atua. Ino tau mwhatu se teimo sola o matantau mo watu le ava ma le mi ngawi le atua. The church is becoming a disrespectful place to God. Yes, He is a loving Father, but He's a holy God at the end of the day. The same loving Father that sent His Son for you is the same judge that will judge every living thing at the end of times. So yes, we love God, but please let us honor, reverence Him as well. Honor Him as well. How do we do that? Work and fight. Work and fight. Every day is a battle. Every single day. Eke moe aku ngā ngi koe ala fo I kai au o le singa kaua. Eke at meanga whamei Yesu amo lo sa taro I aso faiso. Carry your cross daily. Because every single day it's the same fight. It's the same struggle. And like we said, not all temptations come from the devil. It comes from us. Our innermost deep desires that are not aligned with God, we need to be careful. Because those will draw us into temptation. And once temptation has been conceived, sin is born. And once sin is born and matured, then comes death. Alfesili mo ai manea fiafi. Fafia mailo au au nanga ile tua. Langa tofu umata ato maltatu au nanga ile tua. Wherever you're serving, wherever you're going, that's the challenge. Fight and work. Fight and work. Mana ile mau mulmuli ngalinga fight out ne vailosa feme ino wa uma na ola ia feme ele kakala inga lato ofutau. The only time they took it off was to clean it. But other than that, they kept it on. Church, keep your clothes on. Keep the battle clothes on, I mean. Keep the armor of God on every single day. No, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's why the Bible says the devil is not sleeping. He's roaming around like a roaring lion looking for the next person to devour. Church, that's why I tell you all the time, be alert, be aware. And then when all is said and done, we can say what Paul says. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Let's all stand. Tato worship team e pese mai se pese ne aso le whengal tato wala au tū lava oil mena I te iai. Ma fau le upo le atua neipo yam e aluifo lava oil le atua ne aso. Fa follow devotion ya te ia to e whamalo sia wa leso ne. As we sing this song, just right where you are, go before God. Ask God, Lord, help me. Help me to be a fighter and a worker at the same time. Hallelujah.
mātou tali tonuina le mana o la upu le atua e alu atu e le foifu. E whaia lava le mea e te whina ngalo i ai le atua. Kana mātou te talo nei po le atua o ai lava se tasi ta mā. E mana o mia le atua le toe whaamalo sia le atua. Ina ia mātou ngā lulue ma tau le talua le atua. O le tatalo ta mā ia whakupula ina mātou loto. Ia mātou matua i loa le atua wa mātou wogo i aso e ngata ai le atua. Aso muli pe ona e fola ina o le toa tele o tangata o le ao ese ma le whātou atua. A le nei o e toi whamanatu mai e mātou i tā ua o le tū mau ia te oe. Le tā ua o le whamalo losi le ngā ruenga o e wala awina i mātou le atua o le tatalo a fio mai oe a nganga paia i e whaatunu ina i mātou ina ia mātou tū mau mangalo lue le atua a wā manuolo o ao e eile temi o mai eile po e le toi ai se ngā ruenga i whai a o le nei taimi le atua ia mātou matua susulu atu le mala malama o Yesu Keriso i le lalo langi a wai mana o mia le lalo langi lea whamoe moe o oe lava Yesu o le tali i o mātou mana o ngā umatama wa mātou tatalo e nei aso e ai le mātou matawha i oi o e wala wina i mātou i a mātou o atu matala i atu le tala le lei o Yesu Keriso i a whaia nu uma maso o le atua papatiso atu i le suapa o le tama le alo ma le anganga pa ia a one a vea mātou mini tangata e whapala pala ma whatala lei la wala au le atua a ia mātou whamalo losi le atua e whai lau fina ngalo le atua ia mātou whamalo losi le atua e tau le taua whale nganga ia mātou toa anga le atua e toa tuli le tatalo sa ili lau upu le atua a wala upu le alo iai le ola tama ke soani mai oe le atua e le mātou tau mawhainga vai ma le atua toa o le tatalo anganga pa ia awa lava ne e tulafo ina i mātou awa lava tamane a vese ina le mana o le anganga pa ia le atua a ie whatasi mai i mātou i aso uma o mātou o lapa whata ua i mātou le atua ia laufi na ngalo whata ua i mātou le atua ia lau vala au pa ia mo i mātou ai mai se le misiono le ka le sia ia mātou atu le tua e tala i atu le tala le leo Yesu le tua whaftai lau upu whaftai a nganga pa ia i lau whamanatu mai nei aso whamanuia foi oe le sunga le hoa o le tua sa wala mai e lau a whionga pa ia le nei po le tua via lo na inga le tua malona tulai mai foi i le ngalu lue whatasi e le tua nenge ka le sia wale whatino ina o lo fina ngalo ia te ia whamanuia lo whanau nei aso ia vea mātou ni tangata e lena o le whalongolongo a ia mātou ana i la upu le atua ia mātou ola ia mawhai ia mātou susta i ai le atua i le ana e manuia ai mātou tama anga lei foi se tasu asi mai foi nei aso le atua talo tama ia mātou whamanuia ina ia ona o la upu le atua e leo isi mea le atua Lui tauina i mātou tama ina ia mātou whamaoni i mea uma mātou te whaia. Ia tau le tau, ia ngā lue ma le whamaoni. Mātou tau le atua, ia ngā lei mai oe, ma whātasi mai oe le atua. Lava meo lo totoe nei sau ni ngā nganga whaia. Whai lau fina ngā lue leo mātou roto. Whātai ta mātou mau ia te oe le viinga. Nei māso umai oe le whaavau lava. I le swafo Yesu Keriso. Amen. Amen. Ai solo un pazzi vuole tornare. Ia le tua iaso ia tai le tua lewa. O mātou sisi la inga tālo o tātou sauninga o tātou tāpo inga. Le ngata leo lupo le atua ia tālo ia ngāru lupo le atua. Whai masosoani fo ia te oe. Whai foi maoso foi mo neiva iaso, say amen. Tātou I loa ia e tā ua te le lupo le atua, amen church. Awal vai mai lo amen. Amen church. Whanga losi mai pia tātou. Kina ngalo le atua, o le upu lava le atua, ma le tatalo le aso. Mea le moli atua le ngana whaftai, le sunga le wako ia mai losa, ia whaftai ma upu le aso,
ia losi ai tātou ora ia whai e na tātou ana i upo le tua tāua fo i lea leo lo tātou iai e nei fo i pō tātou finishing the task ia te loa le toi pō se leo tātou maftana ni aso o le wingo nei pō e lei ai whamatala atu o le wingo nei pō na le pe ke iwa confuse e si ai o family nai whaloka i ki le la whai ai wo umana tal no le kalesia le ai o mo meo siva fale nganga e ave le tua ai o se foa I fo e te faia mo le malu le tua e le o sau foa I me ia faia tu lunga I au lo foa I le malu le tua le o lo ia le nga luenga o lo nga lue nei e kalesia e tu sai ma le theme fo o le project le lo ta o le finishing the task ia fai wina le faiva ia o le project la le tolu tausanga lo mato ngā lue ai le walu nei le lua tausanga ia o lo mato whaatalitali ai I pe mika manisi fo I whaasolonga fo I o mea umem na o mea o na whaatau nuina a wale malu o le atua ia ai e te le lava le tau al fale ai pen tatou whaalongo le telo taimi e leo ni tupe e whaun fale leo o le whātua o tātou uma, say amen. Au nei pō nei langa o le naunau ta inga inu wa tala noa ma le board I se tūlanga nei tausanga. E mana o mia ni ngai o inga ma ni ngā luenga o le whātua. E ai teimia nofo ai whaapena o le tatalo. Lento whaalongo iane e mia. Tolu aso na tatalo ai. Umalole ngā lue, o umalole tatalo. Alu lola ia o Jerusalema. Say amen. Le winga tauna iai se ngai o inga o le whaatuatua, tauna iai se ngā luenga I whai, ia peo le tūlanga la na ua whaatūlanga ini pō whaapenei, o se awala fo I e mawhai o na whesoasoani ai, ia awale whausia ino le malmalu lea, ia ai, o le mea lelo iai taimi nei, wo umana alu atu le mato application, o to e fo I mai isi requirements I e whai, ia lea ai whaasolo malia, we're still working on that process, and we're believing and trusting God, no matter how long that permit process takes, we know that God's timing is good and perfect. So we're not going to rush the process. We're going to stay in line and trust God that when the time is right and the time that needs to happen, God's going to move forward and allow us to build. But for now, we've been encouraging the church. We need to work on building our capital, building our funds. So on behalf of Midway tonight, for all of you that are here, for our families, that's what we're doing tonight, and we also want to say thank you in advance for your sponsorship. Midway, let's put our hands together and just thank them for being here tonight. Tele lava me mawhaine e alua nei po ai whaatai lava I le tali fo I o le wala aulia fo I nisi o tātou ainga e tō te awai mai nei po ia awa fo ilwha moe le kālesia. Thank you for praying as well. We need the prayers just as much for our project. But again, if you want more information about that, please see us. We have some pamphlets that we can give you that will describe to you the budget and how much it's going to cost and the blueprint and stuff like that. So we'd love to share that with you. But for the sake of time tonight, I think we're going to go straight into our program here tonight. How many of you are ready to support the program? Amen. And just support the project, not the program, but the building of God. I always tell the church, eleo se fale se tangata, anga whapeo se fale se kangaka, ia elengi me whaia. Ai ongol fale o lea tua, ia lea la lo tātou tā pena I nei pō. Say amen. Amen. Ya ole nei po le afasolo atu tato ainga pe ona yai. We started this in February and we saw God's blessings through that. And so tonight again, let's make sure that we are in that ole o mea umaye fai o mea fa'aleanganga. Say amen. Say amen, church. Amen. Ya e vai akulo ole fa'aleanganga ianga o kula ile e kaofi ka ko mea ia fai fa'alei fai mo le viinga o le atua ia ma o le alava mea mau nei po ia le o fai atu ia whamanuia te le atua ia te oe ai whaaftailo awai nei aso o le a whaasolo lo le tātou prokalame nei po ia o le a tatala le tātou a fiafi ia I le tamaitai whaife au ia Sharnita ia masiona ali ia Tony Lafaele ia le la atu ia la ua ia e a mata i tātou whaasolonga nei aso se moli mau se pese o le alawa se mea ia e tu atu e whai elvi inga o le atua a whaifo ia latou talanoanga po latou pese po le alawa ia o te iloa lela anga lue mail tātou ofisa ia mana ia tu umaise
se mea I luma I e te saua I lava oe ia o le ala mea tu ina tu le atua e te foa ia I le malmalu leo le atua ia whamanuia tele le atua ia te oe. Say amen. Say amen. You guys ready? Turn to your neighbor and say, get your offering out. I mean, get your money out. Yeah, ai tua tulole ava noa lea. Let's put our hands together for Pastor Sharnita and Brother Tony. Praise the Lord. God is good. All the time. Yeah, mola vana. I will be in amal faftai le cho molene for ya vano. Ya faftai foi. Tama fale ngamal fa tua pa mesa foile. Pa ya lau fa ngalu nga inga foile. Ya malu sta tuka. Le malu o sio tato e kale isia. Fa pe foi ya inga. Thank you guys for coming out. Ya o mawa. Ya ke vai mai. Le inga mai. Ya le la kula e ka ma o ko fa ya ma un ma po kalamu. Awari vi inga o le tua. Ya ole. Our song we'll be ministering today is called I Am Thankful. God's been so faithful in our lives, coming here and being part of Midway family and just being here. God has shown His hand upon our lives, upon our marriage, over us, to everything. And that's why we always want to give thanks to God. So today, that's the song we'll be ministering is I Am Thankful, to give God the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Toi fa mafa mailo au nei na fiafi. Ja. Whaachai lava i tō lima mā whola foi le wha moe foi le kale sia nei aso. Ja, whaachai atu Tony ma Anthony, ja awa foi le pese nei a fiafia watu elvi inga i le atua. Oi a Sharnita, sorry. Langa le kausui aku lisi lea. Ja, o le a halu pel tātou whaasolonga. Ja, o le a tātou o atuloa. Ja, Daniel maloi mata ale whaio. Ja. One more time for Daniel and Loimata Alefayo. After foi le tu le fa malo longa foi le sunga ya Daniel, yeah. We're continuing to believe in God's complete healing over Daniel. Te fia tele loto nei foi tangata. Ja, koa lava loko e kau mawhai lava, ja, ai haftai le atua, ja, ilona foi, wha malosi mai foi nei aso, ja. Toi pati le savalvari mai sunga ya Daniel. Yeah, se foi kai me ma fai fale. Praise the Lord. What a great day that the Lord has made for us to give him the praise and the glory that he so rightfully deserves. Amen. And just like Pastor Sharnita and Anthony, it is just us two in our family. But God has been such an amazing God. He is so faithful, and we thank you so much for all of your prayers, our family and our friends. As you can see, Daniel's alive and well. All glory to God. And he has been waiting for this moment. And so we're just going to do a song. He actually chose the song, and so bear with us as we give God the glory he deserves. In Jesus' name. Lana fa amanuia, ilana fa apoto potonga. Yeah.
taunu le mafutanga Faasa o loto ina pe apa imai le anganga Amata ilana au auna Se ia o itanga tauma Tula imaya, tula ile sao lotonga Tepai Tula imaya tato sapa itali Low manuia imelea Talua ile fatamala Sao ile perofeta ua pupu solo autanga Mele le e alwal koko e malulu al kingo e avel vinga ile atua ya. Let's continue to pray for Brother Daniel. Ya ile fa malolonga le atua e fa tayatu I le tolima ma fola for neaso ya. We're going to continue our next family that's up. Let's give it up for Brother Anthony and Alu Paanga. Ya. Lewo atu ya la to ya tato pasolonga. Fia le tua. A fai fia le tua langa mai vi le tua. Men. Sauni foi nea inge. Fai se mau ma se pese fa foi vinga le tua. Se fata tari tua tinara inga mane, na tari. Ja, ben Pena nauna le te mawhane ngāwhanga la. God is good, amen? Ele lei lava le tua all the time. God is good all the time, amen? Don't be misled, for God is still good. Up till now, God is still good. The good times, bad times, God is still good, amen? All we have to do is just remain humble and wait upon the Lord, amen? Asa uni fa no fa se mau ya fa fo di inga le tua. AJ. Psalms 26 no 23 verse 6. Psalms 23 verse 6. Surely your goodness and love will surely
Your goodness and love will follow me all my days. Wait, no. Te ngusa I mai se whai kauro kora kari. Te mai ngia o maua e robo vai o ko. No, don't. Surely your goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Surely again, Psalms. Psalms 23, verse 6. Psalms 23, verse 6. Surely your goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pepe. James chapter 1, verse 17. James chapter 1, verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down by the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. James chapter 1, verse 17. James chapter 1, verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down by the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ya la sauni foi ma so pese mo de fiafi. Po mo malo ne tu tato tongi. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, in the darkest night. You were close like no other. You as a father, I've known you as a friend. Now I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. It's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me.
Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ele tua. That's what best mai. Ele tua. Ele tua. O tātou o le tātou ainga mulmuli mo nei po, o le ainga mulmuli la lea, ia, o le ainga malosi lea, o le ainga muli vai, say amen. So the muli vai family le la whai, iwai tātou family night in nei po, ia, whamanuia tele le tua. Praise the Lord. God is good, and all the time. Ya pena tō tanga I mai leo atua tōle whāna wa whirim whāpunga lunga nei. Ia te talo pia I whaalata latsa mai lato a nganga I le atua. Olo o whaia pela o tiu te talo ma o wina I le upo le atua. Alo mana o mia lo te talo ma lau te talo. Ia whaalata latsa mai lato a nganga I le atua.
Ai tasi se whai nu mea o saundia nei a inga, ia mawalunga i dewe inga lea tua ma se mau tauloto, o se mau masani, say it if you know it if you say it. Amen. Koliata, e te sau ia tau ma le pelu ma le tau. Au au, o te alu watu ia te oe le swafo i ovo au.
Koliata. E te sau ia te au ma le pelu ma le tau. Amen, amen. Yeah. Me le tu fataseo au ave se tau lang pati mo le tua nei afiafi. Aftai lava mataava mo le ngā luengo le tatalo pea mo lau ainga, ia. O le alo mana tua pea tato muli vai family i talo sanga, ia. Let's continue to keep them in prayers and all of us tonight. So thank you so much. On behalf of our church, we want to thank all of you for being here tonight. And again, just for your support to our building project. We pray God's blessings over all of you. Mea uma ua fuai nepo. Ia peon tam whaia tu se te meo sola. Ia o mea uma lo o tam whaia ta penai. Ia a wafo le wha moe moe eise aso. Ia na whai loa atu ai fo i tū lango le whau se eino malmaro le atua mo nei taimi. Moli atu le nganga whaftai. I tātou umalawa whaftai fo i tātou ainga i tā penanga fo i nepo. Ia o le talo i le atua. Ia maua lunga lava lona vi inga say amen. Ia te loa le a whais tātou malo longa nei aso. Ia whaftai lava i tātou uso le ngata i lea. Ia mei se fo i a tātou ua siasi ma ainga fo i mwhaino mai nepo. Midway to ave se pati moi la tātou uma nepo. Whaftai lava le a wai nepo. Ia whamanuia te le atua. O te loa tātou live stream foi ia o le a tātou whaatou whātu ia o tō nei aso ia anga leile atua ma whamanuia atu ia o tō. Thank you for tuning in today. God bless you. We'll see you next time. Signing off in the name of Jesus. Amen and amen. Ia o nei wholofolanga ia mo le tātou ekalesia le tātou